سالا نو یا خوندنê li herêmên rêveberiya Xweser dest pê kir. Zêdî 834,355 xwendekar li seranserê herêmên rêveberiya Xweser û ji hemû astan berê xwedan 4445 dibistanan. Ulgorî mamosteyên dibistanan got wan hemû hazirtiyên xwe kirine ji bo pêşwazîkirina sala nû ya xwendinê. Ji xwe sala menî xwendinê ya nû li herêma me dest pê kiriye. و گوت بیژن بری گو دبستانی ما وبن ما همو حاضریه خوجر کردن ما سه ماها ما پرورده هاوینی ما درباس کر ما قدان دیه ما مسته ما همو سر برانش خو پرورده بونن و همو حاضریه خو مجبور دبستانی خو ما پیکانین چه جمله باقجیه و به چه پرتوک بن چه تسجیل خوندکارا بش هر تشتی ما حاضریه خو کردن خوندکارین یین گود روجا یکم ده هاتبون دبستانی خو کیف خوشیا خو دیار دکرن رجع بعدين دبستاني أبغالم بري قلب شتابم قالم بماسته بريام موسيقى وروالي خو دبستانا خو كري سفير زماني خو كرديتهم جالی خو دسته پرورده و فیرکرینه به همو ارکی خو رابویه شبو پیشوازی کرنا سالا نو یا خوندنه ولگوری هفسروکی دسته لهریما جزیره گو وان ماموستا و پرتوک لحمو دبستان خو بلاف کرنه هر وها بوان تدابیر و رنماین پاراستنش ویروسا کورونای لدبستان خو پی رابونه بری دبستان ببن جدما كده ما غلط تبديل ديدن ما آماده كر بإيسا ام درباسي خوندنا خو سالا خوندنه به 2021 2022 درباسي دي سالي ده بخورتي أنا ما ترتوك لحمد بستان بلاب كرني مع مستا لحمد بستان ما فرس كرني دبستان إخوة ما قش باقش كرني قال تعاميم توجيهات ما بلاب كرني سر دبستان حمد بستان وريفبري دبستان ما تبدير نجي ديتنش هنا قارب البيشيا كورونا كاريزم هجا بالخستني قول هريمن ريفبريا خوسر د برانش ان دري بازن خوندني تينا دان يكجي اي ريفبريا خوسر و بسي زمانان تي داين ويه دنجي يه حكومتا شاميه لي تانوها حكومتا شامي بيناسيني بوان ريبازن ريفبريا خوسر ناكه دارا بركات كورت سات نيوز قامشلو